Yo suatu ini tahu ye cai clear tang clear te ne ba ide dia kelam ni begini ki market committee de kelam ni market committee la ongi market committee de egi assurance ki clear suatu tang gitu mana de pu clear te de ile yo khud gi gini ki nong chong yaw yong i yo batai ya ki yo e kita awareness yo sedang noi hadin no de clear ki la de egi assurance wato wa mana de clear gitu ki le segregation kini ke market committee hadir pada champion versus CEO yang municipal de egi ketika assurance atau apa mana de player kete ile yo persia tho igi tangkan pu de player pi kete impu ko kenal ada tho itu ka fon temte kamu man jan kemo we pi wa wasami yagi bin seni itu ki bin ski ki jengmot itu tok ne bentau le segregation blue and green bins ide tangas nyau si au yo do ne gas gitu gibin sa be ki ta ko municipal oh de kemo ba pi le la ye pi pat yang cedil le i rengkat ke awareness pro de khudi le yo nong kelam wo e jing hikai wo yi de khudi gi rang ba chnong kat kam gi mo waro gi rang ba chnong ka tu to ka fast step ke yong i ta hadin kat tu mur kat te kam man kat ti pi jing nyau si yo to wa hado kat te la lai pi lai po ka municipal board pat hajrong ka tu office ki bin ne be ki kam ju tama swa la de chwa ki tanggas segregation mo hayung asep ti at least ye kitu gi buat to ki compostable kitu gi ye thang kitu ide ye gi kit de ye gi dino chaki factory ne ba le de ya klam gi factory wa to kitu ki hap diang gi hap chim gi ye gi penemta tapi gitu le ye gi dem te wat ya kanika segregated keti go man go decompose itu le man da yi te wat gitu le ye gi ni chani thru mo yong kini ki ye gi no le ba le ka ki ka ka main objection ka mi ni ki thru mo yong to wa no to ba than de we ye pun chibet ma kwai gi clear no tang wa kate hap sia thu ni ba le man tu ikidi kam last time teman kiri mana po hetai bru mi dia percaya like last time siao CEO bukan ni em beliau bru dengan good intention wan uch khamat ke municipal board siao ba mau wan no ai per yang ngawo ti ngawo telep tang mana din kidor bar chnong wan gi tau beliau bru cha suspend nu ga chin hado katte je temut kam kita haro temut nga nei te daw ang pi ham siao per te kat i kita gi detail smiu e pi tang wa ke jing mudi gi yong i to nada kat chwa wala as soon as possible do clear everything ne ba ile mem kwa ni mana din le mi kam last time em gi bru gu wan si ma e ukid ye te chap ke jing kit khle gi yong i wo clear gi wo gi tang mana next day pa yi wo ja ko gi ke dia lino ki charot rum lino ki chete te i mem kwa chim gu tu geres le mem de kwa mu tang pada kid ani tin chuai tang lino biang gi yo create biang gi tu gi problem mem kwa gi tene te daw kat wo le kwa le mu tu man mut ko lai mo tu wat ile wong ti rak chimpor bai ga tele ne ba ile mu kwa i wong wa le good ne ba ile have study woro ja tang wa at the end of the day nga kwa open power ni ne ba sa thu bai hagani ga por wong wo yo i klem go won ga jing percha 100% kate ye daw em ni ma ne ba wi wo da la ye gitu ki pop ye kini ki awareness program ta ila kate ong gi ha tu ko wa mun la da le ip kat kam pen yu bi kam te im percha tang wa mut ki bru hap sa thun gi tu hap e por gi i yo mut hap e chwai i galat wa to first wa kwai ri galan yo bila da im yo wa kwai ri kata galan yo rai ge development yo pen chong gi machine yo le gi tu bon jaj te hai won dur wi le ga scientific kata ga big the first problem is yo i ga thang te ki te wa jaj wan hedin man yo i ga thang no ma mi no pen chong chwai ge machine ge i te klem da yo chwai ga thang nang kong to ga main problem ni to hap yo chwai ga thang kam man ka teแต่ก็อีกแต่ต่อก็ท่องเรื่องอีกมันก็แต่ย่อช่วยก็ทำแต่ก็นี่ก็ temporary measure ละอยู่ใบพีในภาพพีประธานมีเดียปะเอาหาพีปอยนำกองช่วยกับขบวนประชังใบเดประชังอีชกีนี่กี abandoned coal mine มีอยู่ประชาเอ็มกินี่กี temporary measure ตัวกีเทรดเท้ากี private นี่ตัวเอ็มยังกับเท้า private แต่เอกยังกับเท้าyangกีหดินวันกินี่กีเซนพลังวันก็สนุกกันก็ยังก็นักดอร์บาร์ชนงhado wa mo gitu gi pli gi bru de cha pun chutom gi tem kam ong ni mem chongi perchangi every option tang pi sia thu bi ni ga kam to wa ki bru kim mben gi dia da wat kat te le in ga liang yong i mot kat wat kat te le i ga process ki ong inang on wat ka tu ka thau yong mo su dai le em kut dang perchangi i ne ba le last time ma tu public hearing bon ni gi bru go wan itu ni deu ong mo ne ba le i bon sin ni hoi tu i le perchangi find out ye ga te ni ba ho lai gam tu chi chnong yong ki da ong i mut ho percha bi sia ba with reason mut with valid reason ti bi hai tu le i da pa ni ki ong gi ti por ong gi che i chna chwa dep te no
tangwa kim elat ki I tang acquire ke tugalan takaman ke sarkar ugi go penchnai itu ne pak wai gitu lam ye mentu onggi set up try ke tega machine ke tega mut ye ke machine depte care chwa lani kam ter tangwa ke sarkar ladakan puyo I kuda bi gitu ke proses ko I tam ye su che kata ke tri thau te kata tri thau kan kuda su che kan le ni ba ida mong le ka sarkar ye te ne ta mi ke jing percha mi ke jing sma mi ke jing tung percha pai ba ni ba ile mut ke ni kam ong ni ba ni mau pai ga kam kat ni ba ke ni to katu kam ong nadu ostang ke municipal board katu almost arphanya usnem dalai luti ke nadu from municipal board mem identify mem lagi ke mem pai ke permanent site dah hadir ni tu le entok mengkejai le tok hadir wada dep lagi arthau le thau boy ke tu ga ya sign gi waga agreement waga ni ke district council waga municipal board joint municipal board hai tu em agreement kam ong pin tu dah hadir ni tu tengah le hadir wada chimti kam ong le hadir de job arjar ka tengah le itu find out dok amon wo revive kan ni phai le itu por ya discuss wo CEO wo man itu por te discuss wo ong ma kam man kate I mut chutam bhai ni phai le ke municipal hito mem fund man mem fund tang ketulop le ginong krek bon sin yo gi hai por bon benai te chutam bhai te hadir ni to ong le mem solution mahalor gani tong gi madu ko bidan hi to de em gi fund ju dang to yo in 14-15 finance te mana check lagi te em lagi proposal du de bo gi ye kene ku ong pi yo penchna gi ya ga approach road ya ga segregation shed dem te le no gi ki tu gi set up ki ga scientific way of waste disposal te hadir ni tu te dem ni te perchang ida lai luti tang pi sia tho pi ga ni ga process yong ga ni ga wo yo I gi fund tam yong 14 finance gi ni na central government rak chimpor gi khachak hai te hedging secret hai tu por chwa mi gitu ka ari ide yo gitu ki fund kamu di supung kre dekat yo mi no si pha no mi no ngani ka ari apa teman mi gitu ka ari ara de ide daga good intention ne ba ile ong jan che ba katte kamu man katte ne liang yang go government to kada man committed ka ti por ong ko che tho noi thau chobi develop yini pha sa tho I wat kan ko man ka jai le in the long run man ba ile ka em gitu wa hau ko wa le da yi te dau em mi ki ari ara di daga tega jengmut ko to tho no ya permanent site ko rap he ko wa ye set up kat kam ga yi ko kat mi ko mem de ga ko ye kun thu di hadin daga tega intention lai cha kama tang claim to poi perkhat un go yo man ga ni ga situation te ne ba em hi ki temporary solution ki da ya kre kan ni tang wa nga sa mut wong ai phi ni nga mem ko au khana ni ne ba le te jo jai ni na do ki por mun chwa le de man da e yo ha po gi media tadem ne te mana tip ki bru em gi kat tu kat ni ki bru ki wa lai pan sa tu poi chei fe te I'm sorry tang wa hai ni ngam dio khanai thi tang wa kam man kat te em hi ki thau ku de pa ji rang kat ga district council ki wa ki thau yong district council ko da ong gon ga liang yong ka le mu dua yo e ne ben tau use temporarily chwa tang wa ka permanent site hi te ka final hi te to i pun ku khra u tho hi ka permanent site ka te to ka jmu ki